Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temaşavan heyeca selamu rahmetu berekete koyutullah sevet tevekka bi hamd kuda jaraki di maani cemhevdu seyda emel emed ve huzura ve hadir seyda ve bkhairatın. Khayra khudr ve khudaj ve razı bi inşallah. Ecma'in temaşavan heyeca malum mehki Ramazan menabir da bername destpekede persini destiyemi de seyda hadın nefsandın ez xwazım mana persim. Yekci demiş ki babamın katılım bankasında parası var. Kendi hesabında biraz para gelmiş üstüne. Helal mıdır? Ne yapmalıyız? Malum bu katılım bankalar bir kısmı ticaret yapıyorlar. Diyor biz faizle muamele etmiyoruz. Eğer gerçekten ticaret olsa o ticaretin yüzdeliği, karın yüzdeliği Gelmişse, mesela para sahiplerine verirse gelmişse o helaldir. Ama faiz olsa haramdır. faiz olsa haramdır. Evet. Seyda persekdina dibe mere zerj bu gede xwe lavi xwe bu kahva çeke yani embe keçbe sübet ev zevci. Biral mal be zevci Ya mazlum bir ev kesiyor. ya bu keser maya jerem. Benim. Ya cumar çeke sen navi o ne eviye. Benim. Dibe gel via zekat et keviyana. Ana her çar mezhebi ehli sünnet, mezhebi İmam Şafii, Hanifi, Hanbeli, Maliki. Zakal sıdaka birek etkeve. Çünkü ticarette birek vakta Yani mehravi ne? Mehravi. Sıdak Arabica'da kullanılan mehravi vakta ko mesela teslim İslam'ı xudket karşı da ve mehret istine sıdak listen zakal etkeve. Arsa kicibisine zakal etkeve. İlla ki becavlaz ve arsiyah khani lekim ticaret etkinim. İca zeyr zif pere avanas ku zakal etkevin. Ancak birek mesela vakti zeyr keddestevi zeyri zinet olarak kullanmış ki. Ne zor ticareti? El-Guri mezhebi İmam-ı Şafii ve İmam-ı Ahmed bin Hanbel jibuk nemat edatine, artış edatine zakal lenakeve. Ama mezhebi İmam-ı Hanifi disa zakal etkeve. Mezhebi İmam-ı Malik zakal etkeve lakin car ki etkeve. Mezhebi İmam-ı Malik'dan mal tebadül ne be? Zekat. Car ki teyin etkeve. Ebi jibuk etkeve stiyekho indi hev tişkini de gişna ke nabe ticaret car ki etkeve. Jbervi hava insan ki mesela beca zeyr sine wala zepe koray kho besevcim alem sot zeyr mali hatta koray kho ne zevcine o ev zeyr ne de pirek ne kestiye kho çan sarsara da her da zakal etkeve hatta pirek vi zeyri bistineci bir wala zeşqapi sermaye malihli disa 10 sayt her sar zakata ibde gör İmam Şafii İmam Ahmed bin Hanbel İcare ya qizam ola qiskan ba çünkü mazlum ve ziraca distinim vakti ki mazlum bu ezi yani hebedemek ki hatta ko ne kesti mazlum ne ve çünkü beji zakal etkeve ya ezi para zir tobtkim para azarım hacı hatta ne hacı zakal etkeve ya zepe khani lek mezi khani bikerim hatta ko khani nekre salak serdar baz zakal etkeve bitene ezinet ile nakese. Zinet ile nakeve evcil ba İmam Hanifi etkeve İmam Malik etkeve İmam Malik jibuk diye dekşanan mezi İmam Malik da yek mal ke ambari o sal ki 2 sal 3 sal mine 4 sal mine car ki etkeve çünkü alışveriş nebiye tabadül çe nebiye car ki etkeve yek ana mezi İmam Malik sıha arsa ki kerem niyada frotane car ki zakal etkeve lakin mezi bir vakti her sal. ve her sal yani. Seyda müsaade ve dağıp telefonu mehne emmuan begirin. Diyarbakır kerem ki on bkhir hatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben mumbaşım inşallah. Hamş khudar abra baş bin. Elhamdülillah Kudaş ve razı ve tedifte Seyyidem el var soru ki mehabu. Beli. Seyyidem emli gündanın o jari ev kanalı soru tuvaleta. Deharik efsari du mahayi ikaz dikin dibe ere kundiya düşünün sar dibe ere o xatab nadı. Nabi na o çeş nakı. Rahatsız mı? Jari sibetten kişmere be acaba ya mesulün ne mesulün. Çi beci var he? Yani tabii خرخرة çep ve nekhoşi çep ve hem de kunakın dibe ere de na bu xaçe nak tuvaleta xo kapanak yani. Kam mesuliyete üçi. Kam mesela persin şe. Vakit persin ve ne? Na Kudaş ve razı. Ama de Xudoya bin xeyri xoşi de. İstanbul kerem ki on bkhir hatın. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Nasılsın hocam? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Allah'ın selamı sizlerinize olsun.
Hocam benim 2 tane sorum olacak. Evet. Birinci sorum şudur hocam. Mesela bazı alimler şöyle bir görüşleri var. Diyor ki işte Kur'an-ı Kerim'i zamana göre yaşamalı. Mesela zamana göre yaşamalı. Şöyle bir şey. Mesela şunu da bir anlatayım. Mesela benim bulunduğum yer etrafımda herkes zengin. Mesela durumları benim durumlarda daha üstün. Mesela diyelim ben de kiracıyım. Elimde bir miktar para var. Ben de onu toparlayıp kendime bir daire ev alacağım. Öyle bir çalışmam var. Ama onların durumları benim durumlarımda iyiyse yani zekat da bana verilebilir mi yani? Bir sorum oydu. Zekat, evet. Evet. Yani öyle bir kişilere zekat verilebilir mi? Yani o adam zekatını verecek bir adam bulamaz. Çünkü herkes durumu ondan daha iyidir. Ama o diğerkiler de çevredekiler de durumları, evleri var, paraları var, arabaları var. O adamda diyelim şeysi yoktur. Onun yok, tamam. Evet, Bu, onun yok. bu anlaşıldı. Zaten elinde az bir şey, bir miktar para var. Evet. Tamam. O anlaşıldı. İkinci sorum da şu hocam. Bir adam akrabamızda olsa bir daire, faizli daire alırsa ona ben gidip de hayırlı olsun. Yani daha önce onu uyardım yani. Ben dedim ki mesela Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Diyor ki daire almak mesela faizli bir şey almak haramdır. Allah haram kılmış. Eğer bilgi gelirse size devam ederseniz Allah'a ve Resulü'ne karşı savaş açmış olursunuz. Yolda çıkmış olursunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Evet. o ayeti okudum ona. Ona şimdi ben gidip de ona yine adam beni dinlemeyip gidip aldı. Ben ona gidip deyip de ona hayırlı olsun diyebilir miyim? Ya da onun evine bir hediye de alabilir miyim? Soralım Seyda'ya inşallah. Tamam. İnşallah. Soralım Seyda'ya. Tamam hocam. Allah'a emanet inşallah. Sorularım yok. Size Allah'a emanet olun. Ecmaîn. Hayırlı Allah razı akşamlar. olsun. Seyda temaşavanê me ewl got dedi cîranê me navgundê qenalîsona xwe çê nekiriye millet pê rehes dibe filan û hezir dibin çêgin çê nake çê nake gelî mesuliyetiye vê çi wextê şerkî nabeşî de dekeve ser vê meselê. Ana de yani Peygamberimiz Aleyhisselam dibe hayrun nas men yenfe'un nas. En qenci insana evek menfiata gize insana. O şerri insana cevek zararı gize insana. Hatta mesela İmam-ı Şafii rahmetullah ve tabi bu hukuki ciran ki Peygamberimiz dibe carake esme ehake. Te dikkatle ciranı khubke hukuki riayet ke bira eziyete ne gize ye bira riayet ke. İcad belki Yahudi ciran İmam-ı Şafii bu logaravan daha uko İmam-ı Şafii der bazı havşavi da cana pislik der keder ve İmam-ı Şafii kola zarur ki mraven belki çerab kini haberab kini ağza radyu pakışt kir hatta ki Yahudi pe hissiyat ki avahed bez İmam-ı Şafii ra go ya İmam taçmaz mana go te eziyet edi te pislik pakışt kir go mola de ciran emri ne khas eziyet edim te دبي جويرة ومرحمة إمام شرع ومسلمان قولي ديني وحقه. بنيرة أنا هنكي أنا جري هنك هذا دين درتين هنكي أنا جري هنك هذا جي مسألة تبي مسلمان دبل. جبربيا وأنا لغري بيستت شكينا بينا مالا مر بني بيخمري عليه الصلاة والسلام دبي وقتا كو يمك تشكر كو بينا و يمك بينجي شو هذا جيرانا وانجي محروم نكن. يعني الجيرانتي ده yani Peygamberimiz ve Hazreti Cebrail nazil du prik tavsiye ciran tikir medgo khaye bezek ciran bemre cirani de varsi. İze ki loğar ko en bina pise mesela manzarayı pise. Her tişti insan teziyye dibine ki lebnire ve evin nefralta ke bi qxodeshta nakhos ve khode iştel hem nemine. Zberviya ve khoda belaş tarafçın ve yek hebu cirani vi perle ta'diyet ki ize ro ki halba Peygamber go yarasna ola جيراني ما أزنيز بري دارنا جو الشيخ تبدر خد دجن السرّي وكي هاد بدر باص ويقول شمسة بيقول جيراني من أول كيش بروي رفيامه دبي جيراني أقعد شو الشيخ درخ السرّي كي هاد شمسة تا يقول جبر جيراني رفيامه نزيد دارنا قم هر كسي اللي نفراكر جو خديش حقي بدري خدي عيشي له بنينا خدي شابك بيحسب هر كسي اللي نفراكر هذا هيفيك الرجاكر جو حيرب من خل من نفرانك الله يخدا بلاك زمان شنو ورا الصوص دم عندي أزي اشترى حرمتي إجابة تعيش طبيعيين يعني هم إسلامينا هم طبيعة إنسانانة بدأ سر طبيعة خلص لغرة مر جمع صلا هاد سمر عاجز بوا
Yani alamet yok ki insan ev insan ne başlar. Sede ve şirke ve lazım ki cimere fitne ki daha mezindir. Fitne de masır gerek ne ki? Mesela ana her gün günde muhtarı gündene. Mali gündene. Heyeta gündene, mali gündene, nizam-ı azayı gündene. Merbice ev sebebi ki ana insan bir idarecikirin ne abi? Beni Kuvayi Teala insana halk giriyor. Dediye Peygamber'e sonra idarecinin şiyan diye. O mesela şeyini Peygamber'e dediye hatta mülüka şiyan diye bu hatırı ki yani insana idare bikin. Ya muhtar bu çiğ, mallar bu çiğ, azaz bu çiğ. Bu karın bezi bir işi yani terk diye. Selam sada ve dağıp telefonu mehne muam bigrin. Zibatmane kerem kem khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar abi. Biz Evet buyurun. ya şimdi biz bir özel şirkette çalışıyoruz. İş yerine girerken herhangi bir anlaşma yapılmadı mesela. Biz diyelim 10 sene çalıştık iş yerinde. İşten ayrılmak zorunda kaldık. Tazminat hakkımız yani devlet tarafında var. Ama diyelim patron diyor ki tazminat haramdır. Yani böyle bir bunun helal veya haramlık konusunda. Yani bunun tabii kimden kaynaklandığı tazminat hak ediyor musunuz? O iş kanununda ne yani hak ediyorsun değil mi? Tabii yani devletten yana hak ediyoruz. Evet. Hani diyor daha önce işte Adamla konuşmadığın için diyor acaba alabilir miyim? yani helal mıdır değil midir? Tamam. Soralım size. Kendiliğinden çıkmış. İyi akşamlar diliyorum. Ya. İşten o çıkmış. من زمان برسيده وجه برسيده دي İstanbul kelamkum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Hocam her ikinize de hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Estağfurullah. Allah kolaylık versin inşallah. Allah razı olsun. Hocam akrabalarımdan birisi bu vade farkı ile ilgili olarak onun da faiz olduğunu beyan ediyor. Yani araba alım satımı. Borç mal verirken. Evet. Ya da normal bir beyaz eşyayı alıyorsun. Bunu normal vadeli olarak aldığın vakit bunun da faiz olduğunu dile getiriyor. Biz soralım size inşallah. Tamam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Ecmaîn size Allah'a emanet olun inşallah. Size dedi ki hani benim yaşadığım çevrede zengin çevredir. Yani herkesin bir arabası, bir işi, bir de evi vardır. Benim de hani şartlarım normaldir. Evet. Mesela arabam yok ya da evim yok. Benim evim yok. Evet. Diyor acaba zekat alabilir miyim? Evi olmayan için. Şimdi bak İslamiyet'te Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor iki sınıf insana zekat geçmez. Birisi maliyle zengin, birisiyle gücüyle zengin. Bir insan eğer gücüyle çalışsa her gün, her hafta, her ay idaresini yapabiliyorsa zekat ona verilmez. Bir de mali varsa, mali mesela 100 bin liradan mesela bir ev alsa orada oturabilir. Gidip 500 bin liradan alsa ola borcum vardır ben zekat alırım o da olmaz yani. Şimdi mesela tabii eğer onun çevresinde belki fakirler olmayabilir. Lakin mesela dışarıda onlardan uzak fakirler bir mahalleden sonra yani bir insan da mümkün olduğu kadar kendini zekat almaya, fıtır almaya alıştırmaz. Bir insan bu zekat almaya, fıtır almaya hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ben yemin ediyorum bir insan yani dilencilik için elini açsa ben yemin ederim ki Allah-u Teala da fakir kapısı onun üzerine açar. Devam eder. Yani mümkün olduğu kadar bir insanın idaresini yapabiliyorsa bu zekat fıtır almasın. Fakir fukaraların, aç olan insanların, çıplak olan insanların hakkıdır yani. Böyle. Size dedi ki bir akrabam diyor ailem dostum gitmiş faizli daire almış faizli. Evet. Orası ben demiş faiz haramdır alma. Ona rağmen gitmiş almış. Diyor acaba insan ona hayırlı olsuna giderse nasıldır? Şimdi o zaten o evi faizle almış, haram şekilde almış, günah ona aittir. Mesela o aldıktan sonra yani bu ev onun milki olur. Yani şimdi o faizi şey etmesi lazım, telafi etmesi lazım. Kendi malından olsa ne olsa tövbe etse, istiğfar ederse, o faizi telafi ederse o evi onun için helal olur. Dolayısıyla yani başka insanlar gidiyor mesela bu yani hepsi haram parayla almamış. Mesela para veriyor, bir kısım faiz veriyor. O faiz paranın kendisi fazla verdiği kısmı haramdır, öbürü halaldir. Dolayısıyla insanlar hayırlı olsun diyebilirler. Gidip mesela hediye de verebilirler. Böyle. Size mesela de hep telefonu mehne muam bugün.
Ji Mêrdînê kerem ki em bixêr hatin. Xwedî razî ve selam aleyküm. Aleyküm esselam. Seyda min ev sewal bikira. Hinkî mervê me hene la kûçika xwedî dikin di mala xwedê. û ji xwe riya me bûr kete neçûn mala wan niha ew ê werin memleket. Ew ê werin cem me jî îja mesela kûçika mezheba farklılık heye çün mala kûçik tê hebe me karim mêvanî her Ka mesela pirsin inşallah. Xwedî ji we razî. Ama hadi Xwedê bin xêrî xweşî de. Ji İstanbul kerem ki em bixêr hatin. خودش ترازی به سیدا پرسکم هایش تبکم Belê kerem ki. إيصال دعوتا لو كيم تشيبو مساء الخير يا بيه. زلامي مش ما قريها دولو أمي بريهشتن نهاجد به ونورنا بامي تبور بامي بزاروك فيدر ابن قلنا هي بسومات كبه ناكم Yani kid bêje werceme. زلامي منا Un ayrı ciyane. جما قريها إيصال جما قريها دعوتا لو كيم دعوتا يفيك ناني تشو Yad bê werin cemin. دبيجة شخصية توري جمع ولاوك هيك جددو بيكارن جواب قرورة قلنا هي بسومات كبه ناكم Ka mesela pirsin inşallah. خودش ترازی Ama hadi Xwedê bin xêrî xweşî de. Seyda Go dedi ki izle Türkçe sormuştu. İşten özel bir nedenden dolayı çıkmış. Yani belki kendisi çıkmış muhtemelen. Diyor acaba tazminat hani devlete göre tazminat bana vermesi gerekir. Evet. Diyor acaba tazminat alsak caiz midir değil midir? Şimdi İslamiyet'te şer'an bu tazminat yoktur. Evet. Bir insan bir insanın yanında çalışıyorsa istediği zaman çıkabilir. Yahut iş sahibi istediği zaman onu çıkarabilir. Kimse fazla bir hak vermiyor. Adam eğer onun yanında çalışıyorsa o ne kadar çalışmışsa onun hakkı vermesi lazım. Lakin devlet bu şeyi çıkarmış. Devlet diyor bu tazminat veriyor. Tazminat şimdi mesela bizim memleketimizde çok umumi değildir. Eğer bazı insanlar pazarlık etseler, bak sen beni çıkarsan ben tazminat alırım, o da kabul ederse o zaman alabilir. Yahut bu pazarlık etseler, eğer sen çıksan ya ben seni çıkarsam biz tazminat vermiyoruz, ile pazarlık etseler de yani Peygamber diyor Müslümanlar nasıl şart etseler şartlarına göre hareket ederler. Ama mesela öyle bir pazarlık olmamış. O adam o kendiliğinden çıkmışsa, o mesela burada umumi değilse, herkes örf olmamışsa, yani tazminatı istemez. Olmaz. Ama bütün millet aralarında örf olmuşsa, herkes biliyor ki herkes alır, o zaman isteyebilir. Örfe göre. Size dedi bir akrabamız diyor ki, bir mali borçla almak da faizdir, vadeyle. Diyelim insan bir buzdolabı insan peşine alsa 100 liraya alır. Borç alsa taksitlendiriyor 110 lira ediyor. Diyor acaba sen ne diyor bu konuda? O yanlış söylemiş. Yani bak Resulullah zamanında Hazreti Peygamber Aleyhisselam ashabları cepheye gönderiyorlar. Yani müşriklerle, kafirlerle, Yahudilerle cihad yapmak için. Şimdi mesela Hazreti Ali diyor ya Resulallah asker daha yani var yani daha mevcudurlar o şeyler bitmiş. Develer yoktur. Peygamber Aleyhisselam diyor milletten sor kimin devesi varsa bize bir deve verirsin ve sonra da 2 deve ona vereceğiz. Yani Resulullah zamanında şimdiye kadar bir mal eğer vadeli olarak bir sene sonra şimdi ben bir buzdolabı senden istesem şimdi de mesela 2000 lira borçla da olsa bir seneye kadar 2000 lira kim böyle bir alışveriş yapar? Yok öyle alışveriş yok. Yani mümkün değil bu. Her 4 mezhepte İmam-ı Hanifi, Maliki, Hanbeli, Şafii her 4 mezheplerde böyle yani taksitli olarak borçla mal vererek insan yani şeysini artırabilir. Lakin ortada değildir. Mesela bir mali sattı. Diyelim mesela bir buzdolabı 2000 liradan sattı. Zamanı geldi vermedi. Adam üstüne alsa bu faiz olur. Yani bu artırılmaz. Ama pazarlıkta ama birinci şeyin başında alışverişin başında ne kadar bir senedir artabilir. 2 sene olsa 3 sene olsa ne kadar zaman fazla zamanla ben şey diyorum. Yani sonra paramı vereceğim o da artırabilir. Caizdir. Fiyatın yani faize olmaz yani. Müsaade size de hep telefonu men size manji bigirin. Jimu şey kelam ki onu bxeyratın. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Size bir soru soracaktım da. Sor bakalım. Oruçluyken iğne almak orucu bozuyor mu?
Sorarım seni. Var mı başka sorun? Hayır. Allah seni bağışlasın. Teşekkürler. İyi. Diyarbakır Kerem Kamu bixeyr hatin. Şey baş hocam. Xeyr selamet Hocam- inşallah. Kerem ke. Hocam daha peki belki emin hana hocam az çıkışta bepirsin. Bele Kerem ke. Hocam ev mevkayı heşinayış erta heşinayı mev besini halala harame Yani erd ina şinet ve şenkaya distini. kayı besinim halala harame. Jibo çeyre Hocam, ya bu sa ye- kapsene kapsene acele ne ke. Ke- Jibo ke- çeyre ya vakti ina aşk ve daveti kaya biri. Bu nanaj bu heşinayı sinim zinca zaman var ya zipkim ka. Ha vakti bir kadar arda ve arda distini. Ka Tamam. hazır nile yani ya Tamam. mal ortaya tene. Tamam inşallah. Bu yek. O ikincisi hocam mev dedin ya bitcoin çiye. He. Bitcoin haram halal. Evya zipkim. Ka mesela pırsın ملت inşallah. ملت راد ویجه حرام ملت وی حلال امشي وی داد یاد مینه Ka mesela pırsın inşallah. تمام پوجا Ama hadi Huday bin Khir Khurşidi. Sedago Türkçe sormuş yanlış olmasam bu da Nakkurmancı bu. Go akrabayı mene kuşki var nasıl da kuşki kadar mahallede koyduk gün. Dedi inek ana yavaş yavaş hediye dedik te var atema jivi işi. Deman şuna kadar da kuşki gene. Ere olan gene karış kuş ki azken zor ki. Zargı kuvas nakın. Ere ya. İcat be vana se bedise mevane me. Dedi ya demek bacarıydı na. Dedi gelo küçük varteke mali haramtiyavi çavayı. Beni ana Peygamberime aleyhissalatü vesselam hadisa sahih ve la tadkhulul melaiketu beyten fi kelbin ve la suver. Melaikete rahmet hay melaikete hisab iş kızmel bila Nakatına. melaikete ju rahmete ku def'a belaya cinna nazarı mesela nakhaşneci insan dikin ab melaikete rahme naçın vi khanik de küçük hebe ya heykel heben. Heykeli tabii bu zaruka oyuncak yavan ev müstesana. Ne mümkün vitrma ve heykele ve mahsiye ve hasba ve nizam çika ev meleket naçın mali. O ek küçükliğe ve küçül berderi ve çın hundray mali da be. Hatta vakti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için Mekke hicreti Medine'ye ki hinki insan yüdaati mala vakti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir malavan misafiriye. İca hinki dinici davet kin Peygamber naça. Peygamber diyarın yarası çimana misafiriyame diyorlar küçük ve küçük veriz ne misafiriye yarası çimala falan kesi evci psike ve de psik ne ve küçük. Beni Peygamber ne çimali var. Ezberi hatta Hazreti Cebrail carki hatiye yani ki mesela Peygamber'e götüre ve roki zuvere natyes roki dero Peygamber per endişelemiş bir pasi Peygamber çeberdelik ve Hazreti Cebrail bir çimay hundur diyorlar küçük de hundur da. Niçin koy cevurki küçük kete bir nimet tişki sederi ve derdkhani Hazreti Cebrail te hundur. Yani hadisa Peygamber'e küçük hayvan ki Xuda lakin Xuda ala usat şekriye. Görünen hundur mali. Görünen hundur mali da bel berderi jibu paz jibu muhafaza mali ev ji fetva heye. Lakin o Peygamber'e medbe iza velagal kelbu ina ahadikum فليغسلوا 7 مرات وقتا küçük deve xo fraqa yakiş vekir bi cili vekir bu kadar vekir ve haft jarab şu. Jar ki bu xali 6 jarab bi avaz alal. Evya mezhebi İmam Şafii, mezhebi İmam Hanifi rahma khudale ve İmam Hanifi de 3 jar jimer bi so kafiye. Ev haft jar takva edebi. Bu sa tevil kiriye. İmam Ahmed bin Hanbel de bir necise. İmam Malik da devi necise. İmam Şafii da şu devi necise bedene bir necise kuşilbe. Bedene küçük kuşilbe. Mezhebi İmam Şafii de aynı vakit devi necise. Mezhebi İmam Hanifi de bedene ne vakit deviye. O seyirci bir şey. Bari mezhebi İmam Hanifi'den küçük takfiyet ke. Lakin ne bir acayip. O işte secara. İnkine devi xudkin devi küçük paştkin. Uydum berdeli xo. Yani her halükarda bu küçükler muameletkin belki bak sabiye xurabkin. Hatta inkine belki birek yani saatkin. Devi nazavcun küçük iş xayitkin havayız evlat gibi bitirce histkin. Küçük kudüs hastalığı dedi. Ana mesela küçük harbe. Bir ki bigrete zub ziyad demreci birinayı salar hatna ve. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam videoyu gördü. Yani mesela küçük berxik ve keve. Yani mesela meleket naçın ve deri Peygamberi İslam'ı götü. Hazreti Muhammed götü. Umal be berekete. Bereket ve de tnev. O hatta Peygamber Aleyhisselam da hadis var ki küçük koyup ki roje
Dik qirat ji xêrî wî kêm dibin. İşte ashabî persin ji Abdullah bin Ömer wî qirat çıkardı bi qederê çiyayê Uhudê. Bi qederê çiyayê Uhudê dical çiyayê Uhudê rojê xêrî wî kêm dibin. Yani çima bê emriya peyxember dikin hişkûçkê his dikin ew qazarûkê xwe his nakin. Ha pisîk ve dîsa normal e. Pisîk hişkûçkê xweşiktir û melahimtir û feqîrtir û helîmtir. İcare tabii milleti mevu sabiye çıt işte tersi İslam'ı ve şeytan bir insan hoştuk yani. Belese de go zamimin davata layık gedevi be demek Türkavan kiriye mala xwa cihekiri çe cikidina. Yani. Jinnik demek jem gede xuma yana. Cikidina ye. Ya dibi anat be var evrat. Merevi bavet kedi be vercemin. Dibi gel oznar mesuetem heyet mi? Ola ku mazeret ki ev ki mana kitaba gere here. Yani bir şer'an mer vaqta kul kübe beri pireke bazarı xişinekir ve herakude gel du meri xwe here. Mesela ku ana jay izin jay bilsen be vallahi bugnuha tevhiniye min ki terbiye birneyin falan bikine ali kariye bikin. Ev başka lakin vaqta mer kübe pireke gel bali yani. Mesela size de hep telefonu men amacı bigirin. Jibingole kerem ke bixêr hatin. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Beda من soru kişiler pırtya. Bele kerem ke. Beda med kitap kila xwan nave kitabı akibiyet. Ahiret. Akibiyet. Ere. Deveva insanı imanı ter cehennemi ama imanı xlas ki ceza xlas ki carte cennete cennet ve deve cirani vid cennet ve tane yani ev sana ceza kiye. Bütene dedi. Ver sanki kitap ver yazdı ki o müsteyda bir pırtya. Kuame seda perşin. Evet. Vakit apırsı da ne? Na, خودش برای. Ama hadi خدای بین خیلی خوشیده. Cemalat ya kerem ke bixêr hatin. Selamun aleyküm Erzabet. Aleyküm selam. Bir kardeşimiz vardır, rahatsızdır, ilaç kullanıyor. Evet. Oruç tutuyor. Bir gün tek tuttu. Kefareti ne kadar verebiliriz? Nasıl verebiliriz? Yani tutamayacak bundan sonra da. He? Bundan sonra oruç tutamayacak. Hastalığı Yok, sürekli. tutamıyor. Tutamıyor. Tamam size soralım inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok hocam. Allah'a emanet inşallah. Seda bir izleyicimiz Türkçe sormuştu. Dedi iğne orucu bozar mı? Şimdi iğne bütün mezheplerde orucu bozmaz. Lakin İmam-ı Hanifi'ye göre rahimahullah. İmam-ı Hanifi aslında onun görüşüyle değil, mezhebine mensup alimlerin görüşü eğer şey olsa, yine bu güç, bedene güç veren iğnelerden olsa o ilaç dağılırsa orucu bozar. Ama mesela bu sene yani eğer şey olmasa, ihtiyacdan dolayı, hasırdan dolayı olsa o da bozmaz. Hatta damardan olsun, kalçadan olsun. Hatta şimdi mesela Diyanet de bu aşı için dedi orucu bozmaz. O fetvayı veriliyor. Yani umumen cumhur diyor orucu bozmaz. Seda bu oruca girmişken de bu son soru da oruçla ilgili de onu da aradan çıkaralım. Dedi kefaret yani tutamıyor. Bundan sonra tutamayacak. Evet. Acaba ne kadar kefaret vermesi gerekir? Şimdi bu üç görüş var. Evet. Birinci görüş İmam-ı Hanifi'nin görüşü diyor 4 avuç hurmedir. Yani sağ bir de avuç hurme ya da 2 avuç buğdadır. Yani günümüzdeki fıtreyle kıyaslasaydı. Şimdi fıtreyle kıyaslanır. Lakin mesela bak yani bazıları ile biz buğda verelim. Kefaret olsun yani fidye olsun, fıtre olsun buğda verelim. Buğda bak İmam-ı Hanifi diyor eğer hurma ise 4 avuç, eğer buğda ise 2 avuç. Niye öyle demiş? O zaman buğda daha pahalıdır. Hurmanın 2 katı, 3 katı pahalıymış. Kıymetliymiş şimdi mesela az verilir. Şimdi kıymetsiz olmuş niye aynı o şekilde az verilir? Yani İmam-ı Hanifi'ye göre diyor bir fıtır. Yani 4 avuç hurma yahut mesela buğda şimdi şey etmiyorlar. Şimdi Diyanet mesela 28 lira şey etmiş, tayin etmiş. Çok uygundur. Yani pirince göre hisse veriyorlar. Suudi Arabistan'dan da mesela bu fidye veriyor yahut fıtır veriyorlar. Fıtır 2,5 mesela kilo pirinç veriyorlar. Tabi fidye de o kadardır. Ama bazı imamlara göre diyor 1-2 avuçtur. Yarım sağdır. Bazılar 4'den biridir. Lakin burada bu asra göre Yusuf Karadavi bak asrın müştehedidir. Asrın en alimidir. Diyor mesela eskiden mesela bir avuç buğdaya 2 avuç 4 avuç verir diyor. Lakin tek buğda veriliyor yahut pirinç. Şimdi onun yanında bu asrımızda et var,
Mesela salata var. var, tatlı var, ne var ona göre hesap edilmelidir. Yani en az 15-20 bin lira veya paraları varsa Ya imkanı varsa tam 30 versin. lira hatta 40 lira da verse bak aynı bu mesele hakkında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ve en tatavva'u hayrun lekum. Siz ne kadar fazla verseniz sizin için daha hayırlıdır. O zaman şimdi mesela bir fakir hadi bir avuç buğda alır. Yani bir avuç buğda 1 lira da etmez. Yani işte İsmi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor fidyetun ta'amu miskinin. Yani bir insan oruç tutamasa ne yapacak? Bir fidye verir. Fidye ne kadar? Ta'amu miskinin. Bir fakiri doyurmak. Doyuracak kadar. Sabah akşam. Hadi şimdi bir fakiri sabah akşam doyurmak normal yemeklerle yani 1 lirayla doyulur mu? Yok söylemem. Yani en az 15 lira 20 bin lira versinler yani. Böyle sidam sada da hep telefonu medna hana muanji bigirin. Evet. Cimerdin kenem kem bkhairatın. السلام عليكم سيدة. Aleyna aleyküm selam. سيدة سؤال ما هو سر الفادر بين راستمال سيدة. Dibin çe? شبازر هناك واد مثلا بازيخ ديني جامع كي جير بين راستمال. Yani çavatkin. مثلا بين جهة بازيخ وديني جام بين تقاز برخيش فانا ورن إيجاد بالنبي منو تايا. Pez eke? أما بيجن بازي منها الزين جامعكي أزيجن برخيش فانا تشيبن حياة أما بيجن حياة برخي فانا تشيبن نبي من تا نبي من. Tamam ya bez kirdim ya bez eteydiyse. من ديسا وشايد يك جيب بمري دوسا ديساني يكي دخن شونا يسيد. كبينا تقول مدرسة شافعية جاز يعني الناس سيدا. هات فهمي إن شاء الله كذا سيدا برسم إن شاء الله. مالي بين خير خوشيده. بين خير خوشيده. Diyarbakır kerem kavum khairatın. Diyarbakır. Selamun aleyküm Selam. Aleyküm selam. Baş inşallah. Hamd खुदा रब baş bin. Elhamdülillah Seyda. Bir hizmet Seyda habum. Bele. Seyda yeki kuruca Ramazan ser hadise. Şevvali kane ve bekane bigri. Yani şevvali sünnet bigre ya farz kaza bigre. يكو فرض هابسه قضايا هابسه شوالي بغري باشي وتا قضايا خو بك سبا كام سيدا برسي ان شاء الله بكده برسي ده هنا لا سيدا اما تاخذي من خير خوشيده ان شاء الله سيدا جو مرا عرض شين كاي نتيجه كايا استينه انا تيجي بكا بسين بجازه انا انا كو عرض يعني او جيرا سري بسينه كو ازي ببرم نا ورناكي Ana mesela çeyre ve zranake lakin gelin mesela. Şine gelin bakara ve gelin bakara o ne caize. Ne vardan ki seda. Ama bir ardula set dolum adete hiye. Evet. Tabii kahve yazıyor mırayı. Yine arşin kayı ama. Şey melek ev şu kadar bitçine gelmeye kadar kahve yürüdüm yine. Kırıye. Ama para analdı. Yani gelin ben ne haber lakin nasıl da kahve sine kahve aşk. أنا تريد نورمال هنا بزو بوقت جانا ده خل درش خل عرضه ده في عرضي كايا يتشخص دي هنا هنا در نكتيه ها يعني gelme yok hiç ne kaç كايا ما هذا جاز نجازه evyaji mechule zuk bey'a mechule peygamberimiz bey'a mechule ne ikili belki bir şeyde belki bir şeyde belki hiske belki hava kisa barana lingici qanay jberwi hava innaha an bey'il mechuli peygamber ise mechul ku ne belli bel hazır ni be je ne ikiliye أنا كوب عقد السلامي به تي بقدر أفقى كاب دي من أوجي وناك يعني أبياني وقت كنا موجودة بيجا قال ما يخو بيشار كريه بي أفقى يبدأ من شيء ده لكن هيد ortada tüneçinebiye belki falan. Ana mesela yani kan söz denedi. Yani dare da mesela bir fiki hiç çinebiye. Fiki bir dare ne caize. Gere bir gije. Çünkü belki afat ki har çine bu. Böyle. Seda de bitcoin çavayı. Ana Bitcoin belki sarcarıma götür. Bitcoin yani ne çavadiytin. O necip desatı yani eldekirin. O mesela ki bemreş xut tabi abi derse Bitcoin'i vi. Şifra xoş bir bke mesela o paradisat çev hayırçe. Te devlet ki ana hatan le saabti nak. Garantiye oynadı. Banka ki le nak ava Amerik. Yani 4000 insani mağdur kir 2 trilyon. Mesela 2 milyar dolar. para bir uçu deriyam dükkanın lükü bakavini ve dem hamkem hapse u peri halqet habçu. Yani bey'e ve peygamberi mesajı yani xapandın çeve tehlikete daha be
o emniyet güventine bece ne hikriye. Anlattı ki bitcoin bikri dişkiyet kiri nizani. Bikice şirkete bikiye peredi ki muhatabı da şu belini. Yani hatta sen de garantiye tünebin. Tünne gerek garanti çibe. Ana mesela tabi dünya seri haberde. Dibine heyku bütün devlete koyunu çebke. Böyle. Vakti çebu devlete ana çağızı peri mesule. Mesela peri Türkiye kağıt ki baradaya. Ama bu imza gil seriye. Ama mesela taahhüda devlete heye. Dikin gibi peri bıkalışa tarihi bankaya iştara. Dagiştik. Tarihi bir peri kağıt ki baradaya. Lakin tabi banka bir kab zira o kabda mı dedete. Yani mesela tişkiyorsa güvente atınne. Jiberi ki hatta güventine peygamberimiz ne yikiriyor. Olgur ahkam-ı şeriatı ne caiz ya. Yani ebediye ve ne caiz bilmem mi? Ya ne beliye, ya ne beliye. Emnabine yani heyku ileride bütün peri devlete ve boyun yani. Müsaade size bir daha telefonum hemen muacı bugün. Kerem ki. Mersin'e kerem ki umkhairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Tamam Seyda'ya. Hamş Khuda Ragunji başın inşallah. Hamş Khuda Rabbi. Sual kimi Seyda'ya. Bele. Divan şerh mezhebi ehl-i sünnet de. Bele. Minik sınıfı gümmeler cepa gelim meceye nisken oku vesaire. Avana zekat dersiniz beheye. Zişi dersin zekat. Yani jgenim ben. Bele. Kitaba İmam Cafer Sadık Aleyhisselam okuyan فقهاوی و کتاباوی بامنه دبی او نباتات گوشبنه عرض درکده و انسان جه فایدالانmış ve دگش آده اره ما نبت من الارض هیئت شبش هیئت هیئ و حاصلی پنبود هیئت گارس هیئ ایلو عصرامش گش بونه بانا yani yeki zekatavi adi şebeşin. Bana lazım zekat edersiniz. Kam istida pırsın. Hadi emanet ya Xuda. Ben de xeyr xoşide inşallah. Juane kerem ke umkhairatın. Selam aleyküm Seyda. Aleyküm selam. Selametin başı. Dengi durteme kerem ke bkhairati. Kardeş tarazı rahmeteme Seyda. Estağfirullah kerem ke. Seyda tu suare mehane. Bele. Suara kemen az ji qalabalık ta dikhavete. Az vakti men mari cam haska ve atapaçke. Ali. Ejid vejim na ejid topi dikhavete. Jibuna nakhashi haznake. Ali. Suara mena düdyaji az sürekli haskim dest mecdi biminim. Az men mali zaro kemen destiga dişkinin az khaydim. Ali. آجادی ولا جوا پرسکم حد سوری خو. کام سیدا پرسی انشالله اما ته خودی. خدا ما قد جوا رضی بمن خیر و خوشی خدا راتب داد. سر جواب اهلا وسهلا. سیدا گو کتاب کی بحثا آخرت خوندیه. بله. دو کتابت بیجه یکی گناهکار به و هر جهنمی عذابی خوبوشین عذابی بقدر وقت در باسی جنتی به ایجاد تنه جرانی تونن. Çünkü satın. Yalnız diyor ki görüşümüz de hakkı cennet eden kısmı görüşün yanlış pardon. Böyle. Yani ilk hara cennete peygamberimiz ve en son insanın kırça cenneti seberderi cenneti bir çabi ki cid cenneti anlamaya. Vattice insan. Ya Rabbi yola cid cenneti anlamaya. Kazarım kuderi. Dibet qazi az qaderi milkiyeta muluki dünya bedin te ya Rabbi dibet qosin dibet diqqati ve qosi dibet haram qaderi diqqati muluki dünya çıkan milkiyeta data dişeveleri iyice insani cennete ev Xuda azze ve celle be ve elhaqna bihim zurriyatihim. Am zurriyati vancid la haqi vant nefes bukhaz. Yani cennete de vela ma yed'un vela ma yashtahun. فترى بتشتكوا بخصوص جوانا هذه دعوة يمكن هي يجاوكم تاني بنت شمال الجنة ده وشاهد بس تركون سيدا بالنزارات يعني سيدا جو مثلا بس مثلا براسيل فيولاتي بلاي شيء بله بنجي بس ده يكي ortak خواه نيفيكاري خواه ده بس خودي که برخيوي تشيبون برخ بم نيفي بس مر جوج اس ديوان بله دي ستيغسل بكي بنجي أنا أو نجايزة. حتى المزايا الإمام الشافعي لا شكل دين يج نجايزة لكن پر عالم دين فتوى دين. إيه شكل دين؟ بعضي مثلا ديكي إيه أصل كي بمرش كيسي خيي خودش. وبرخاج مالا بيا خيط كه حقي خي كناته وحقيقة برخ نيو نيويته
او عالم فتوى دن بله لكن ايكو بمنتج برخايب كي جيوي او نجايز نجايز او قسمي جرجه دركه او قسم جايز درك يعني وقت مرج طرف خدا دم فيها خويز كلمه سيدا ماس يش خرد فروش اري ماستي به اگر چبجي ديسا يعني ابش برخاب كي شنوي او نجايز بله سيدا گو یکی قضای رمضان بگیره دوی ماه شوالی ده گلو قضا بگیره باشه سنت بگیره باشه انا غير قضايا خبر يعني حتى قضايا من مثلا انسان دمره يشتبه فلان تا قضايا بن شوال سنتان كارب كبر قضايا خبر لكن نكون نيتاكو از هم قضاتكم هم سنه شوالتكم شوال ده بقى خويت على ان شاء الله خير السنه جاي بديك لكن قال النيت نين از هم قضاتكم هم سنه شوالتكم çünkü ibadeti بدو عاليه هم فرض هم سنه çenab yani جبر قضايا خبر خويت على ان شاء الله وخير السنه يجي سيدا بصدا بدي احب تلفوني معنا دياربكر كرمكم بخيراتن دياربكر كرمك يا يبارك بخير خير سلامت ان شاء الله كرمك سيدا سوريا كما ملا خوجا ابو بلا كرمك بيا تري ام دبي ام فقير ام بيع على تركي قاشاطك بيا جائز ناجائز بيا رنمي يعني بيا تقازن كم يا سيدا برسي ان شاء الله وكذا برسي ده هنا تو خوجا بقول برسي ده هنا وكيدنا وكيدني جي اميشي تاكسي له شغل خوجا بله va taksiler mesela am dora sesi habin am penji a payan penji etin kış piraken va pirakana kış açığın am na bana düşün ya caiz ne caiz yani kalabalığa ne var ya ar karabal per karabal كامل سيدا برسي ان شاء الله tamam اما هاتي خدي بين خير وخشي ده جورفاي كلامكم بخير هاتن urfa سيدا كلامك سوريا قميت برسم بله تعجبنا موازي لازم لما راكا هنگاي راوي بك يوصل المدى ساعات بي يك ديام تشوران تعجبنا موازي بك لازم لما خو كيف هنگاي راوي كيال مش تهجد تهجد يعني بالشاف كامل سيدا بس ساعات شو مالك باش نوسا ايه كامل سيدا بس ان شاء الله خذ اشترى اما انت خدي بين خير وخشي ده سيدا جو كتاب شافعي دسيم ده هي دبيت تشتكوش على ذلك كيف انسان بيستفاد بكذا زكاه كيف الشافعي دي ورقم موافق حنيفي دي مش دغان الشافعي امام حنيفي صاد موافق فهمكر جد بي انا اف شبش دي تبوت جاتي ذكر دفروشه بامبو وريه ميوه فيكي تلالي باتي بردكن السلام رايوان هنا دبي قالوا زكاه الفناجنا كيف ما انا تزاني علماء بري فانتشات نبونه بوز دولابي تدي اوان بوزخانه مازن تنبونه حتى عالمي عصي وصاد بي ve çağı da ola zakale na ke ve drosiro tav xarad be mesela van balcanı sorken me xiyaru id siro ne ve xarabın ne ve luan zakat na ke pragote ve mesele ihtiyadine mesele ihtiyadi de giştibin ana medera xudat Kur'an-ı Kerim da bine ve ayet cilbelmine xudat be ya eyyühellezine amenu ey ehli imanı enfiqu min tayyibati ma kesebtum işte kesba kuntkin bedese kesme en tayyibi ve qanci zakat bedin ومما أخرجنا لكم من الأرض وتستيقوا مجورز أرضي دارتخن بني عمومي دبي تستيقوا أرضي دار إجا تابير زمانه پیغمبر دبي جنم دايا جا دايا خرمه دايا موجا دايا تري دايا بشاقين كي عالميش خد تستيدلي يتنبونه إجا دبي اختلافا پر مجتهد علماء إسلامي إمام حنيفي دبي للتبات كبه ما نبته تستيقوا أرضي ورا و زنجيني بي چه دبي للتبا زكاة كذا. أنا براسي في عصر ده مذهبي إمام حنيفي ده أويجنه. ميريكش قولي زباش هذا بجا بقامينا دفروشه. استرا بيجم فتيقات كبوس. بالجان فرنجي. بالجان فرنجي مثلا بري سيرجا دامنات كان. أنا كبوس خانة. صالات مينه. صالات مينه. لو ما بان عالمي عصي يوسف قرادة ويحدا باشقا عالمي دبنوي شاقي بالند ما عمر نتكر لو ما تقول خالد باوكابي زكاة يشادا. أنا بالصالات بوس خانة ده ديلم. جبروی یتیسته زنگینی پیچیده بنی خدا آیت حقی زکات پری عمومی دبی و انفقوا مما رزقناكم ون بالفقين جويتسته من رزق دايبه مما عمومی دبی و انفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه آیت که خدا بی مالکم من خلیفه olarak و دانیه سری منم و دانیه سری جوی مالی بنی تبع آیت عمومی نه جبروی هاوی yani mesela tabii müşteri beri mesela İmam
Şafii Hanifi mesela de sadı penci de adına dünya. Ama 1200 sal 1200 sal ya derbas ki. İru kul ve hayatı bir amel serve iştiyade buna. Ya şey zengini peçe ve zekat. Şey zengini peçe ve zekat etkile. O tabi halal ve ne malı haram bin. Yani ana mesela Amerika fıstığa $500 fıstık dağıtına tona fıstığa şey hafta milyariye. Ev zekat ne de o koyu de olça genim de olca genim de mesela tişkine joğut ke hakkı biçeri de hakkı ilacı eden zam hakkı ise o ev beder. Xuda de be خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يا محمد ماليوان مالي زنجينا زكاة بلسنا جبت موان وماليوان تبطهر وتميز بكي خويا جنم ده وش جنم باقي خويا صدتون مثلا فندق وفستق واشترى بيجنبان مثلا بالتونا زبش وبتيخ ونظام بالي سيدا وانا ألفا إصادة دفروشن إصادة دفروشن وبتريليونا برا خزانشت كن ما يفانا ندي إذا خدا قدش ماليوان مالي زنجينا مستينه ماليوان إلى جنمو جنينه ماليوان هرش ماليوان والحاصل شيء زنجين سيدا بيتشي بكار زنجيني شيء يرو دي عصري دا الجوري علماء عصيانا هر وقت دا سر إمام إنسان خدا عز وجل به فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون خدا بيج أهل علمي برسن تسيكون نظام وقت عالمي مملكتي ما عالمي يروف مجمع الفقه الإسلامي هي عالمي أنسان كيش عالمي الدنيا هر صالح هر طوب دبن قرار مثلا قرار أردن أجر مبلوان قدريب كه عالمي هر عصري مثل ملتي خو حجة جرب خبر عوام كن يروجي مجمع الفقه الإسلامي الدنيا ده هي طوبلم كيجوان عالمي معزن صالح جار كيجار طوب دبن سلام مثلا خبرنا بيجن چه قوتنا وان حجته وان برداي فاسخو فاجران كي در كدنا الاسلام شخو روجي راكنا الميجي راكنا انا دو بيت تشكي وان قوتن يعني يهوديا خرابتر تكل بإسلامي ولا سيدي مساعدة ودعب تلفوني مهنا مواجي بقرين بورسا كلام كم خيراتن Bursa. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Hocam bir soru soracağım. Hoca Enver Hoca'ya. Evet. Tabii sizinle beraber. Hocam eski bir Kültür Bakanı geçen televizyonda bir şey söyledi. Bu miras hususunda hocam dinliyor musunuz? Dinliyorum. Buyurun devam et sizden. Bu miras hususunda kadınların iki hak için öyle bir şey yoktur. Ben inanmıyorum. Kadınla erkek eşittir. Bu eski Arap usulüdür. Bu hususta bilerek söyleyen bu adama yani küfre gidebilir mi gidemez mi? Böyle bu bir. Bir bunu soracağım hocam. Tamam inşallah. Allah'a emanet. Zibatmane kelimkom bkhairatın. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam soruya kamına hecvara. Bale. Mesela ma fıtraya khudan rojiye da. Ma ser para dani di avça para çidbe müşafiine ya. Kam seda pırsı inşallah. Yani 10 milyon ma hakkı sere şahsı 10 milyondan. Kam seda pırsın de ben abi. Tamam. Amanete Xuda bin xeyri xoşiydi. Diyamın oqtı ihtimal dedi fabriket şoğlum. جا من خوازم ما چی ایج بینز بون نخواشین نه دیگه چوه Ana maçkır ya sabiye mel paşt ki yani de mazna paşt ki mazın de paşt ki rasi başlığına. Hatta mesela kitabı fıkhı dibin mesela evlad diyah paşt ki kuşkah paşt ki mazın yani mekruh hatta. Des mesela maçkı normal. Des normal lakin tabi örfen de je eknine kariye kırık mazın yani jor ki terbiyesi dur vere falan başka. Ama haru. Lakin haru iş vere paşt ki ne evke ne örf. Böyle seda go pidekam des mecam tişkine. Diyavi maçke pidekam. Ana desmice berime gote vakti be şehvet be zevk be lezzet demek şahsiyet. Eviş şahsiyet sanki. Qasti yusab ki vakti be zevk be ev jura çine be tişkine. Seda kaçak elektrik dibe eki fakir ve çoğu. Valla car ki müftiki ba me fetvarda dugoya ki pır fakir ve şu idare göre devlet bede ki. Fakir hali hazır ki paraj bu ceran edin onu. Dedilwan yani mesela o devlet ve riayet ki o jana ki fakir jel pır be ujdani ki. Fetva bedan peşevine. Fuzuli dişkulinin. Yani iru devlet millet zarar dibine.
ceryanen zede bey xers kirin. Millet İsrail bin izberiye mer Fuzuliye ökneke baş. Size god tekstili de pide kuzlam dedi nahavt şoğlun. Çavay. Ana beni sebebi ku ev hayasi kedna milletime ev bi edebi. Beni peygamberime ana ev nekhasin kedna millet edbi. İza feşa zina fi kavmin feşa fihimil mevtu. Vakti na'uzu billah zina nav kavm ki da yayılmış ve pırbe ve mirinci de pırdı ve. Ana mirna ku ve korona kedna milleti yani tevzri fuşi pisti de. Vallahi ana mesela beni binameda tekstil ki heye. Yani mervçe okçavan ki merv hayat ki. Vallahi inte nizani ki düğün salon ya. Tenizani ki tekstil ji saz u müzik u genç u xort u qiz u serqod u van pantore tango te 20 sali 20 sene nav hevda. Yani evyane vakta ku qiz bitene her tekstili. Tev qiz bin belki fetva be. Yaxud tev genç bin disa. Yaxud mesela cib mera ayrı qiza ayrı disa. Yaxud mesela وقتی او که بین جیوان عری تسترلی بن به حیا بن به ادب بن امینکیاش فتنه هبه بلکی فتوا هبه لكن والله نه امینکیاش فتنه نه تستر هيا و نه حیا ادب هيا والله نه حرام اكو صابه والله نه حیا دينا نه ادب نه تربيه دينا والله يكي قيسا خانه جيك هنكي مديته بسينه ودري والله ديرك من قيسا خود دابجا اگري حافظ خو فعيجا بياجي قيساوي بيستير كي ابدو هنكات كيات كي سيبد بيز ناموس تميستكم والله كنا عم يسترها بيتا قيسا خنرشن نبان جينجا Size beyek bece mirasa zılam o Türkiye ve Persi bu. Evet. Dedi ki kadın erkek işte eşittirler binasta. Evet. Bu eski Arap kültürüdür. Erkeğe bir, iki, kadına bir. Yani bir erkek hani iki kadın. Evet, iki kadın. Diyor bu dese bu Arap kanunudur. İslam'la alakası yok. Bu kafir oluyor. Yani bak Allah-u Teala diyor yusikumullahu fi evladikum. Evladlarınız hakkında Allah-u Teala size vasiyet ediyor. Ne vasiyet ediyor? Lizzekeri mislu hazlı ünseyin. Erkeklerin payı kızların 2 payıdır. Bak burada bir alim nasıl şey diyor. Diyor mesela bir insan diyor aynı adalettir. Hatta memleketimizde keşke o yarısı da verseydi zaten hiç kızlara vermezler. Diyor gidip başka yabancı erkeklere verirler. Diyor mesela bir adam ölse. Mesela 30 bin lira para ondan kalsa. Bu 30 bin liradan 22 bir kızı var, bir erkek oğlu var. Mesela 20 bin lira erkek oğula düşüyor, o 10 bin lira kıza düşüyor. Şimdi o erkek, o da bekardır, o da bekar. O erkek olan şahıs gidip mesela bir kızı kendine istiyor. 10 bin lira mesela onun mehrülmisi veriyor. 10 bin lira da masrafı yapıyor. Borç da kalmıyor, hatta borç da ediyor. Ama bu kız gidip evlenir. Bütün parası sağlam kalıyor. Üstelik de mehrülmis de kocasından alıyor. O da ona kalıyor. Onun nefakası, onun elbisesi, onun yiyeceği, içeceği her şey kocasına aittir. Kim kalidir, kim zararlıdır. Yani o adam ne aklı onda varmış, ona din ne iman varmış, ne Kur'an'a inanmış. Böylesidir. Evet. Sedem sada da hep telefonu hemen mancı bugün. Evet. Batmane kerem kavum khairatın. Selamun aleyküm Seydem. Aleyna aleyküm selam. Selamun aleyküm Seydem. Ka denge televizyona kodey ne? Denge televizyona kod bugre. Tamam. Tamam Seydem. من باجي نشله حمش خداره يبقى بخير بخير سلامة ان شاء الله كرمك سيدا من istidara بقول سوالامı ama ana feki olarak merhaba kilo abdi acaba bu kasabe mesela bir bejin de kasa ne kasa stri ya daha ama bugün zekat veya şebes merhaba kilo abdi kadar yok tab hababdi كامل سيدا برسي ان شاء الله بخير امريه قلت سيدات الناس كثير هذا انا امانه خدا من بخير وخشيده Diyarbakır Keremköy bخيراتن Diyarbakır ne hazre böyle ketiye temaşavan ki meci burası pırsavi de arada çiye kudisa bigine me pırsa pırsa mi pırsavi jarakidi sida pırsın sida go meftre khodaya به پره دایه شافعی می 10 میلیون دایه بسیار beşi ولا هندك داي دایه yani en handık yani en asıl guri konan Diyanet evkir guri birinci bini kitabı şeriatı
دبين الجوري قوتي ملتي غالب أكثر كذا بيجوي بدن ومثلا أوجي تابي صاعكي شار كل ما پیغمبر مثلا ان از 600 غرامه 2 کیلو و 400 غرام که برا 2 کیلو 400 غرام برنج ایرو خورنا ملت پریوی نه ساواره پری برنج برا 2 کیلو نیبل گوری فیاته یانا دیانت گوری حساب گیره پر باشه گیره حتی سعودی عربستان رمضان دالوی داری بو مثلا وقت torba بچوک 2 کیلو نی برنج تکرنی و حبو فترات دن yani ایرو الگوری برنجه ایزده ارزان رابی الگوری gelmiş خلیه ارزان تلبیه yani الگوری gelim hesabı ki 10 kağıt الگوری gelim asıl الگوری yani mesela çar kül yani kilo gelim 2 kağıda he mesela 5 kağıt jinak kay fakir gibi içip yani en az الگوری گودیان ته وکریه دبیم هندکه نه پرمن یه خبری 30 کağıdı da میرویس ایسالی سی زیاتر da بني خدا عز وجل بعثا فدية روجي da دبي مثلا ون فقير كي روي تيربكن فدية طعام مسكين كي فقير كي بر فدية تيربكن إجار إيه فترة çar مسكينة تيربكن إيه çar مسكين تير بكي يعني مثلا tabi بري ما perçek inani ziyacı belki be teyru İrul guri asreye beni rağana zamanı sahabiya da mesela geldim zaman ki çar kılma anne dikilma bu geldim pribahabiye ama xurma disa çar kıl mevuz çar kıl erzan bu ne İrul kalk mevza hesap ke çar kıl o evka xurma hesap ke çar kıl kaç kat ke bunaki bincici ama tadım geldim xoliye erzan bituni سرو بني مملكة بيا جنم يعني الجوري جنم ناي حساب كان إيه بكي yanlış yani ana ده kağıt هندك يكي كزنجينية varlık libe ولا سيف فرسد بيا شافعي من فرد إزرار هي يعني أنا فرد داين تقليد إمام حنيفي علماء مذهب الشافعي إمام الشافعي خد به من قلد عالما لقي الله سالما كي تقليد عالم كي بكي سالم هراح جورا خدا yani de biraz mezhebi İmam Hanifi ne şartın niyet bine ne şartın niyet bine ne şartın şu fetvaya tamam yani İmam Hanifi liguri İmam Hanifi hem ekul der hatta hem ekul istinir hatta ana Amerika'da bütün gelmeye kub kanunlar ve ofisi zakatı peredel liguri İmam Hanifiye liguri ana bana paket adın liguri İmam Şafii Hanbeli Maliki yek zakatı yavan kabul naber ama liguri İmam Hanifi fetvaya yani alim ki İmam Hanifi seru çahve me taze seri me الفتوى ده يقول يلغيك لكن نكو هرا مثلا ماركت تشتكي استدامانه او كوي درباس بيا خدات به ولا تيمم الخبيث منه تي خبيث نباسي قسنك وي ندن ولستم باخذه الا ان تغمدوك ولمن حقي والسل كسيهبه كبدلوا من قبول لكن لا كنت شعبي خو بكر اذا ما حقي خدان انا باسنا حتما باران نغباره ابي خمري مدبيه كيكو قطعه زكاة بده خدت أي قطعة بارانيت كه أبا والله بيريك زمان تلفون تقول بين صد دولم عدم هذا هر صلي تشتري نم أبدا نباران ليك ديه بقول قيد زكاة ده سلام دي قول والله زكاة ده خو زيدردم كيم جنادم وتقول والله دبرام باران يجليه كي يصير هر صل تشتري كرو زكاة مال خدا يعني پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وانت توبه بكن استغفار خدا بكن ومثلا توبه بكن خويا تعالى ودري عاصمان السلوى برجاء يعني باران جوار باينه يا امني جناح حتى ببي ميلاد تفكرنا جناحه بامريا شي بلاخي وتعزيتي وفسق وفحوش وتارك صلاتي وزكاه نداين وطبي كومونيزمي سوسياليزمي عيش خويا تعالى كبيره باينه هوا تدي يصل بارانات هوا بين خشيني هاد جو بار بي شغيمات جو هافي ما هي ما كان دمدني امير حدن او بني يصل تشن قاضي تشبي كحتى صال كان تشي بله سيدم صلاة ودحب تلفوني معنا ماجي بقرن ديار بكر كلامكم خيراتن الو كلامك Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocama bir soru olacaktı. Buyurun. Şimdi abi bu Müslümanlığı, Hristiyanlığı yaşamayan insanlar var mesela ormanlarda yaşayıp yani hiçbirini bir dini yoktur. Tanımadan ölüp giden insanlar var. Evet. Bunların mesela mahşerdeki sorguları nasıl olacak hocam? Soralım size inşallah. Var mı başka sorunuz? Hocam. Başım üstüne hocam. Allah'a emanet Hayırlı inşallah. akşamlar. Allah'a emanet. Cemerdin kelamkem khairatın.
خدشوار عزیز صاحبیم چمان سیدا باشین همش خدا آراموشی باشن باش خدشوار عزیز دو حفظ مالی من مرو قرب کنم بله کرم که جبو مجد تهجد مگو يعني جرك المرو راكب راب مجياجي مرو درك ببينه ميان نفسان و زبرچايون چوبو او يك بله وكي ناو برساده وهذا جي يعني ركعتي بتشندن وادو حاجي عينتي بوقت وج تبي حتى برنيرو يجدبي انا وركعتي ما تقول بعد كامل سيدا برسن ان شاء الله يعني مرو بارك چندا بك ان شاء الله مسيدا برسن تمام يا خدا شكرا بين خير خوشيده سيدا تدين برساي بري افيت زبك حقيقه بيشه او برسبو تهجد بي راكب رابع مذهب امام الشافعي ده تهجد الى بسيل ميزي تكر يعني بسيل رازاني كما فرازه تهجد مذهب امام حنيفي ده بيت رانا زيد به يا تبي انا ما اقول كيجا امام عبادته ما لاقي فتوى كيجا امام ولا ركعتي هنا ركعتي پیغمبر ما يا 11 يا 13 كر اذا 11 tabii bana witr, amcan beyin witr yazır. İmam Hanifi beyin witr şu seyir katın. Yani edini kıyam, yani teheccüdün şu an teheccüd. Ne icabı ki teheccüd, hatta sebaki mervkarab ki, pisi te witra kir, witr seyir katı witr kir. Ya guri İmam Şafii mesela hatta yazda sezda, edini hatta sebak nedet kar ilmeyişib ki, binave ilmeyeceğiz şeve yani. Duha seyda? Duha dirkat. ومثلا 8 ركعات حتى 12 ركعة ايش ما ركعت كان ركعت سيدا يا دو يا 8 يا وقتي سباق يعني كطاف درتي بقدر بجن كي نقول يتعامل بينا وحتى نفس حد بري نفس بينور سيدا اذا جمز dedik ki bu diyelim dağda veyahut medeniyetin girmediği yerlerde Afrika'da böyle toplumlar var. Mesela geçenlerde bir toplum bulunmuştu birkaç sene önce. Tebliğ onlara gitmemiş. Evet. Diyor bunlar acaba mahşerde durumları nedir? Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا Biz kimseye ceza vermeyeceğiz. Onları cehenneme atmayacağız. Ta ki onlara haber göndermeden, kitap göndermeden, peygamber gitmeden, onlar mesela onlara haber gitmemiş ki Allah var, kitap var, ibadet var, halal var, haram var, namaz var, oruç var. Sorumlu onlara değil. herhangi dünyanın bir köşesinde yaşayan bazı insanlar böyle varsa bunlar ehli fitrat sayılır. Ehli fitrat mesela peygamber gelmeden önce tabi önceki Hazreti İsa'da, Musa'da, İbrahim'de doğru düz bir din kalmamıştı. Hatta Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir onlar Hazreti İbrahim'in o bakaya bazı meseleler kalmıştı. Onun dinle amel ediyorlar. Dini Hanif. Eğer mesela bir insan dünyanın bir köşesinde olsa herhangi bir haber ona gitmemişse kitap var, ibadet var, halal var, haram var. O ehli fitret sayılır. O yani Allah-u Teala ona sorumlu değil. Yani sorumlu değildir yani. Böyle. Size müsaade ve de hep telefonu mena muhancı bugün. Evet. Merdin kelam kavum bxeyr atın. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hocam uçağına başın inşallah. Hamd Xuda Rabbi baş bin. وديكان أبقى في إكرام كيس جلس ده بحرمتي خل ملعب ورجكم. Aleykümselam. Kardeşi ve razı ve eclü selam. Bale kelam ki. خديمان بدي سيدا كيلي أنا كيو بحث تكسيل كر أجي إسطنبول هتما ولات يعني هتما مملكات وجر هاجي أجد أصولي كده شغل تكسيل أصولي سيدا نسيه سيسوس خصوصا بينجي إشي هي معلوم حق تنجي زحف نبيتش أخلاق سياسة درسين أدب سلي فلان زحفة لويدي أجي مالاتيا إينيتكم يعني أما كنجي ما از مالاتيا إينيجيتكم أما جامو غيام يعني أم إنسان أرى أم ديني خديت بيجين أم بيب حلال أم حرام اشتاس خيفة نكن حقارات نكن حنفيقهم هبدو نكن حتى جمهوري أم فاشتا شهدر البيجين أجما السيدايم ملا أنور إيه شو تفسير مرة بكي دبرك حالو أورقام كحالو دا بيش مرة تفسير أم دوام بكن كامس أم شاو بكن بلا تفسير نجمرة إن شاء الله بكي مزحمة من مينين كامس إذا برسي إن شاء الله مسيداج الإسطنبول دي بدي ما درسينا جيم زيادة عاجت دجور راضي إن شاء الله دجور راضي إن شاء الله جو أوروبا كلام كم بخير عطن السلام عليكم عليكم السلام سوال خوزة أفندي حمش خدا ربنا باش بن بقول سوالك إضافة مرانوة با كلامك باشه بقول أزو هما خانما أخوة أموال سر خواني شيء أمكم بقية بكنوا ودبنا بخير إيه و بدنا بخير
ايه هتبيشي كفلاجي دكي مغوارة كان جاب من الروز زي بيتشي بيا ما دوام كل وصل دوام دوام علميا زي هذا دوام دوام الدماغ يا ما تريد او كما بقحر يا ما اما هذا خدي من خير خوشي ان شاء الله سيدا جو سيد بي زكاتي بدن فيكيا مالي جو انا شبشا مجدي شبش كيف بدن انا الجوري تبي شيء اسلامي جرد 10 بار بقدر مثلا انا تبي زكاة زيتونة يقولون كبد بي جرا يعني الجوري اوكوي حساد مثلا يا موجود 10 بار موز يا خرما 10 بار خرما الجوري كلي مثلا 5 وسخ دبي مثلا تبي انا 605 كيلو 3 كيلو مثلا 605 6 كيلو جهات 700 كيلو تون كيات ديزجرين حسابي ایجای به تونا حساب که مثلا زبش هر کیلو تون کی بده فقیر ده تون هات تون ایجاری که مثلا تابی خدمت و خبات ایوان آن پری عالمی حاصل بیکاره مصرف آخو جیدر خه مثلا تابی دهایی که بده بلکی پرار وان گران تی ایجا کارن مصرف آخو یعنی علاج کلی کرنه و حقی اشیا فلان وان جیدر خن جوی مثلا یک آبدان به مثلا آبدانش 20 که بدن باست بیانه مثلا اینکی تشنخ زیده خدمت داویش نایکره أنا مثلا فستق پر زیاده قسمت کی زنای کنم پرگی باشه تیسی. و مثلا درجه ابگی زیاده. لگورا چی که شرطی وگره پرس. یا لگوری شرطه آنا مثلا که 10 تونا تون کی مثلا ایجار که مثلا باقی جدار خنته 15-20 تونا تون کی بده. بله استاد پرسا داویه. گو سیدا تری بازار تکستیلی کر گو چواه وای راست گواره. لبیدی گو ازرا اینی دارم خطبه لیت درات خوینم. بین بدی پرن جامعه وان. أنا خدا عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. برا أمة كجوا هنجي شايفن دعوة إنسان ممكن بالخير با يعني بالقنجوا يطامر خدا وبيغمر وأمر بالمعروف معروف تشيك مرزان جي إسلامي أمر خدا وبيغمر أمر وأمكوي ونهي جي منكره خدا تمامي لمنكره مر کاربه هنگی جوی من کراوان کیم که اونکی ایلغان زیده بکه چونایی باشه لکن که خدا حافظه که برابر هر ویجیب که نفس خدا حافظه بکه برای نچه سیده مالتا با خودش راضی بین خدا راضی بین